Mına ушул жерде экен. Туган, ассаламу алейкум. İşleriniz жакшы. Денсаулык жакшы. Канча баш бар бул? Букадан чоң кунажындар экен. Таза кандуу экен, Плем карталар. Плем карталары бар экен. Таза кандуу. Швицпи, Алатау? Швиц, мына. Таза ак кулактар экен го. Плем карталары барбы? Булар канча жаш? 2 жаш дейт, достор. Мынакей. Булар качканбы? Же урукталганбы? 1 ай, 1,5 айдан. 1,5 айдан бооз, Май. Баасычы? Баасын айтың. 350 миңден, мына. Базарда турат, сокулукта алдынан көрсөтүп берели, мындай плем карталары бар экен. Өтө чоң экен, бар го. Бойлору канча чыгат? А? Бойлору 1,55ден. 1,55ден өйдө. Номер айт. 0500 менен 46 58 48 номерлерге кайрылыңыздар. Доставка уюштуруп бересиңби? Я. Чүй облусу. 7 областан чалса салып ийесиңдер машиналарды. Салып ийесиң. Жол киресин өз төлөп алам. Бирок өтө жакшы чоң үйлөр, кунажындар. Чал көрүңүздөр, тууганда. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, жалпы мал чарба көрөрмандары, саламатсыздарбы? Бүгүн 14 декабрь 2025 жыл Чүй облусу Сокулук мал базары. Саан уйларды көрсөтүп беребиз сиздерге. Видеого лайк басып, каналга катталганды унутпаңыздар. Бирден эле басыңыздар тууганда, лайк. Көп керек эмес. Бир-бирден. Бир видео, бир лайк тууганда. Башка бир туугандар да көрсүн. Биз сиздерге айландырып көрсөтөбүз, колдон келишинче. Мал көп, өтө. Базар чыла, ага карабастан көрсөтөлү. 0707 388 350. WhatsApp номерибиз бар. Реклама үчүн. Мына музол уй канча экен? Көк уй, байке? 240. 240 канчанчын тууду? Мына. 240. Сизди тартпайм. Канча литр берет? 12 литр. Ургачы музолсу. Көк уй чоң экен, бойлуу. Мына. Номер айтасызбы? Жок, Мал. Өттүк. О, кара кунажындар канчадан? Бас. Сатылды. Канчага? 91ге. 91ге. Жакшы. 91ге кетиптир. Мында кетели. Бүгүн Сокулук мал базарын тартып көрсөтүп атабыз. Мына тишинде ачып атат. Тиши кандай экен, тиши байке? Жаш бекен? Тишинен дагы билсе болот. Жаш. 6 тиш экен. Эми 6 тиш болот турна. Мүйүзү жок болсо тишинен билет да жашын. Баазын айтып коюңуз. 160 саанбы? Мындай болуңчу? Мындай болуңуз. Саан экен. Канча литр берип атат? Жигиттен тартып. Канча литр берип атат? 10га жакын берет. 10га жакын берет. Бир эле башпы? Аралыктары да алыс экен, Оода. Төртөөнөн тең чыгабы? Кана өзү. Көрүңчү? Кана көрүңүз, колго сайт. Мына улуу муундар колго сайт. Мына ушундай кылыш керек, Сай берип. Чыгат экен, чыгылып. Нормально. Чыгат экен. Булар Майлап алыш керек экен, суулап. Мына сөйтүп коюу экен, Сода болдубу? Олода Канчага? 155 та. 155. Номер айтып кой. Номер 0770 0770 28 28 89 89 11. 11. Чал көрүңүздөр. Макул. Биз мындай алдыбыздан чыккандарды көрсөтүп атабыз. Базыш деле кыйын чынында. Бура түшүнүңүздөр. Ана базыңыз байке. Мына кунажын канча? 160 дейт. Боз кысыр. 160. Экинчи тут. Канча тиш экен? Экинчи туутпу? Экинчи тут. Канча сурап атасың? 125 срота. 125. Жакшы. Арттан көрсөтүп коюңчу. Канча экен дейби? Сурап атат. Мында уйлар бар экен. Жакшы уйларды көрсөтөйлү эми. Жаш кунажындар канча байке? 135тен? Ооспу? Биринчи тугуштар тарт дегендерге экен да. Мына. Жакшы экен. Номерди айтып коюңуз. 705 0705 31 87 87. Мына эки баш. Аларда кунажынбы? Биринчи тут. Мого, Мына мого. Бул канчадан? Булардар ошо. 130бу? 135тен. 135тен. Төртөө тең. Төртөө тең. Түшүрүп бересе? Берем. Түшүрүп берет. Кеми бар.
Тез жақта сода болып атат да. Музолуй сода болып атат. Көрейінші. Қанша болып атат. Байке кетті бе бұл? Қанша болды бағасы? Айтып қойыңыздаршы. 130 қанша? Жақшы. Музосы менен 133 мың болды мына. Ургачы музосы бар екен, 133 мың. Дос бір туғандар, көріңіз. Навестің астына келіп қалдық. О, кімдікі екен ұй? Сіздікі бе? Өте чоң ұй бар екен, Камераға батпайды. Бағасын білбейсіз. О, кімдікі екен, байке? Ейлері жоқ қой. Навестің астын көрсетеліші. Ондайлар. О, ұйлар кімдікі? Қаншадан бағалары? 250 мың. О, бірінші туытқын ажым бұл. Бірінші туытқын ажым. Мощный екен, достар. Мына, бұл бар. Соқылықта өте көп. 6 ай бос бұл? 6 айдан ашып қалды. 6 айдан ашып қалды. Бағасы қанша дедің? 250 мың сұраттың. Оларчы? Кемі болып? 230 мың. Номерін айтып қойшы. Номер? 0702 84 84 47-43. Қанша баш бар сенде? 4 баш бар екен. 1, 2, 3, анан 4-ші қайсы? Оғы? Мына ушыл екен. Мұның қанша? 75? Мына 75. Уйларға жараш екен де ба, Чалыңыздар. Моғылар кімдік екен, байкелер? 350 мың. Өте чоң уйлар екен, Боғыз бұ? Боз 6 ай. 6 ай боғыз. Қаншаншысын туйды? Номер айтабыз ба? Айтыңыз. 0708 36 2004. Бұлар қаншадан моғылар? Сіздік екі өбі? Мұна ұшыл екі баш. Бұлар дәлі не подарок екен. Өте чоң екен, Бойлары қанша шығады байке? Білбеймін. Аны білбейсіз. Бұл боғыз боз емес білбейсіз. Жоқ, қысыр бұл. Бұл қысыр екен, бұл боз. Рахман. Шалыңыздар, туғандар. Неде да бір ұй бар әлі. Қана екен? Мына. О, желін не дейді туғандар? Мына желін қараңыздар. Маңдай, сүт бағытындағы. Есі кім екен? Есі кім? Қандай енім? Денсаулық жақсы ғой? Қандай парода бұл? Монбелярд ба? Монбелярд, Оша, байкем шул жерде қандайсыз, байке? Денсаулық. Таза қанды Монбелярд. Таза қанды. Желінді қараңыздар, Плем картасы менен базарда тұрады, Соқұлықта. Басы? Басы 300 мың. 300 мың сом. Азыркы учурда саам бы? Қанша литр беріп атат, байке? 20 литрге жақын сүті бар. Төртеуінен выз-выз шығабы? Выз-выз. Шығады, төртеуінен тең. Қаншаны туған? 3-сін туды. 3-сін туып тұр, жап-жаш екен. Моғадан сіздікі бе? Бұл қандай парода? Мұны? Швейц менен сементаларлар. Сементал менен швейц. Біріншісін туйды. Асыл тұқымдарды қармайды кесе, байке? Машалла, көстей безін. Бұныңыз қанша? 7,5 ай. Боз, 350 мың сом. Номерді қалтырыңызшы. 0702 23 01. Мына фермалардан тарт, жақсы малды тарт деп айтсат. Көріңіздер, ушундай. Эми уй ушундайлар болса керек, байке? Мына кей, желini қараңыздар. Плем картасы бар екен. Оны мына артынан көрсетейін. 7,5 ай боз дедіңіз, 7,5 ай боз екен, мына. Қараңыз, кенен деген. Екелі баш бы? 3 бар. Бұл дағы о? Қанша бас? Bunun bası 370 екен. Азырқы байкеме чаласыздар. Қаншанчы туыт? Бірінші туыт бұл, Tiyi de birinci Бұл да бірінші туыт екен. Бұл да бірінші туыт. Tiyi ikinci tuğ. Бұл екінші туыт. Бұл малымат берді байкен. Бұл да бар тұрбай бай байкен? Бұл да бар екен. 3 баш екен. Чалыңыздар. Алейкум ассалам. Қандайсыз байкен? Андан кейін музолулар бар. Музолу. Бірінші туыт. Швейц. Мына музолус. 14 литр. Erkek muzosu. Erkek екен музолус. Мына. 235 мың. Басы 235 мың. Швейц бе? Швейц. Өзіңіздің жергілікті парадалар. Жергілікті, Россия емес. Ер. Доставка қылып бересіз? Доставка қылып берем. Машалла. Бұл бірінші туыт. Тарғыл екен, Бұл Алато. 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 Бірінші туыт. Бірінші туыт. Қазір 10 күн болды, туды. 18 литр сүт беріп отыр. 18 литр сүт береді екен. Тоқал екен, Мына
Boylu eken. Boylu bu. Bir deyim mına görüңүздөр. Bir eli var. Muzosu barбы? Mına muzosu. Ha, mına muzosu. Erkek urgaçı bu. Çok urgaç. Urgaçı muzosu menen mına. Төртөөнөн тең чыгат экен. İçteyt. Төртөөнөн тең чыгат мына. Караңыз, аралыктарын көрүңүздөр. Bunun baasıçı? Bunun bağısı 330. 330 min. Bravo. Ha bunun baasıçı? 230. 230. Erkek muzosu menen. Anam bul var. Boğaz boğaz. bul. Çoğu eken. Tak. Söğüktü, karçıkallı mına. İçinde üçüncüsü. Üçüncüsün tuy. 8 ay boğaz. 8 ay boğaz. Tuğanda 25. Beret. Beret. Buyurursa. 25 litre süt. Alata veren Şivisa. Bul Alato menen Şivits eken. Nomer kaysı kılın? 220 bin. Noli. Ha bunun bahsi 220 min. 220 min. Ha. Düşürüp veririz biraz. Hava düşürüp verem. Mına mı bu? Gastavka bolat. Gastavkalar bolat. Mına uy. Gastavka bolat. Pınacın, japcaş. Nomerde aytıp koyamız. Ta takası tapır. Ha dağı var mı? Mına bu. Mına bu var. Bu Şivits. Ekinci tut boğaz eken. Kança ay boğaz? İkincisini tuğ. 2 ay. 7,5 ay boğaz. 220. Gastavka bolat. 220 min. 4 baş düşün. 4 baş eken baykemde. Gastavkalar bolat. Nomerde kaltırıp koyamız. 73 verem. 0773 79. 79 01 17. 01 17 mına muzoğlu birinci tut. Ушундай болгон уйларды издегендер чалыңыздар. Доставкаларында уюштуруп берем деп жатат байке. Кандай? Жакшы, кандайсыз байке? Мына галыштынбы? Таза кандуу. Таза канды, чисто голландский, Европадан келген. Европадан келген, теги. Теги шақта мына көрдүңүз. Бийик экен, уйлар көрүнбөйт го нар жактагы. Неге? Бойлуу экен. Негизи өзү 40 литр сүт берген. 40 литрге чейин берген. Азыр запуска чыгып, запуска чыкты. Бооз экен. 7,5 ай болуш. 7,5 ай бооз. Баасычы? Баасы. Айтыңыз ба. Мынакей. 400 сурап атасыз, сүйлөшөсүз. Дагы барбы уйлар? Бар үйлөр. Кана? Көрсөтүп коелу байке, сиздики. Кана? Могу. Кунажын. Швиц кунажын экен. Бооз экен. Бооз 8 ай бооз. 8 ай бооз. Баасы? Мына запаскаларын көрүң. 220. 220. Уйга жараша баа. 250 негизи 250. 250, 220га берем. Номерди айтып коюңуз. Кана? Жүрүңүз. Бүгүн өтө көп уйлар бар экен. Кана уйларыңызды таппай калдыңыз го? Кайсы? Охо, могу. Могу. Биринчи тут кунажын экен. Кунажын 8 ай. Чоң экен. Bununuz kança? Баасы 400 миң берет. 400 min. Номерди айтып коюңуз. Номер He. 0708 0708 менен 08 08 37 67. 37 67 çalыңыздар байкемде жакшы уйлар бар экен. 20 үйлөр, 20 баш үйдө да бар экен. 20 баш уйлар бар экен. Пародасы. Порода дейт. Макул байке. Содаңызды берсин. Аха. 25 литр сүт берет. Ушул 25 литр сүт берет. Азыр бооз бу? Канча ай бооз? 7,5 ай бооз. Баасычы? 280. Андан кийин бул а? Бул канча ай бооз? Чоң бооз. Баасы? 280? 280. Номер айтып коюңуз. 0776 29 80 22. 80 22. Үйдө мындан да чоң уйлар бар экен. Бооз. Чалып көрүңүздөр туугандар. Мынакей, сокулукта турат азыр. Туугандар, мына ушул жерде дагы өтө чоң үй бар экен. Кандай бунун жашы кандай? Айтчы бир. Келишкен үй экен. Төптүз экен. Ким маалымат берет? Сенби? Жашы кандай? Канчаны туйт? Бооз канча? Birinci tut. Биринчи туутпу ушул? Охо. 8,5 ay bu. 8,5 ай бооз. Мына желин. Желин коюп коюптур, Gelin koyup gene. Мына. Желин коюп коюптур. Дагы чоёт дейт. Мына. Кандай парада бул? Şvit. Швицпи? Ой, мынакей. Көрүңүздөрчү туугандар. Мына. Мен өзүм көрүп калып токтоп калдым. Сиздер дагы көрүңүздөр. Баасычы? Bası 400 bin. 400 бу. Бою канча чыгат? 150 дейт. 400 миңке. Мына. Желиндерин дагы көрсөтүп атам. Биринчи туут болот экен. Бир туугандар. Мына. Биринчи туут. Канча болду? Satılат. Kança? 250 min boz bu. 3 ay boz. Çoğun eken bul dağı. 3 ay boz. 250 min ken. Kap kara olga. Nomer aytağızlar mı? Ke nomerini ayt. Ayt. 222. 0222 888. 888 320. 320. Yaxşı. Çalыңızlar. O uydun esinin nomerini alıp vereyim hazır.
Mına qara qunacının 709, nomeri 0 ES'in nomeri 0709 14 38, 38 04. 04. Öte uzun ekan bul dağı. Qancha ay boğaz bu? 3 ay. 3 aylık boğaz. Süt beradi yani. Qancha beradi? 20 sütü var. 18 litre 20 litre sütü var ekan. Mana 250 kemi bo'ladi. Çalıp görüңüzler.